Yes, reka nongere nguhe ikaze. Iyi ni Zara Magazine TV. Nk'uko mumaze kubimenyera, tugenda tubagezaho updates zitandukanye by'umwihariko twibanda mu mikino ndetse n'imyidagaduro. Reka rero nigire muri siporo gatoya. Amakuru aramutse kuri uyu wa kane nuko ikipe ya APR FC yamaze guhagarika umukinnyi wayo ukina mu kibuga hagati, Ishimwe Kevin, nyuma y'uko mu myitozo yo ku munsi w'ejo uyu mukinnyi yagaragaje imyitwarire itari myiza, aho atavuganye neza n'umutoza ndetse bigatuma aza guhanwa. Mu gitondo cyo kuri uyu munsi bivugwa yuko uyu mukinnyi yamaze gusezererwa muri lokali ya ekipi ya APR FC hariya Ishyorongi, akaba yahagaritswe igihe kitazwi, ariko bitewe n'uko ngo atigeze asaba imbabazi cyangwa se atagaragaje guca bugufi, bishobora kuviramo uyu musore guhabwa release leta, agasezererwa burundu mu ikipe ya APR FC, akajya gushakisha ahandi akina. Ni ukuvuga ngo Ishimwe Kevin, umwe mu basore bagiye bavugwaho ibintu bitandukanye, imyitwarire itari myiza, ariko akomeza kuguma mu ikipe ya APR, nyuma y'uko rero ejo ngo abwiye nabi umutoza w'ikipe. Yahise avuga ati ni gute uyu mukinnyi ahora agaragarwaho n'ibintu bidasobanutse, ahita amuhagarika. Ariko bivugwa yuko ashobora no gusezererwa burundu muri iyi kipe, agakurikira abandi bakinnyi bagiye basezererwa barimo Sugira Ernest kubera kutumvikana n'umutoza w'ikipe ya APR FC. Ngira ngo nibyo biri kuvugwa muri iyi kipe. Reka tujye mu ikipe y'igihugu Amavubi. Ku munsi w'ejo nibwo abakinnyi barimo Kagere Meddy na Rwatubyaye Abdul bageraga mu Rwanda, bakaba bari bujoininga abandi muri camp uyu munsi ku isaha ya 5:00 z'amanywa. Ni mu gihe abandi bakinnyi barimo Haruna Niyonzima Ali nabo bazabagera i Kigali ku itariki 5. Rubanguka Steve ukina mu Bugereki akaba azagera i Kigali ku itariki ya 1, mu gihe Djihad Bizimana na Nelisarike Salomo bo bazahurira n'ikipe muri Cape Verde. Nuko abakinnyi bakina hanze bazajya bagenda baza mu byiciro. Ikipe ikaba ikomeje umwiherero, iri gukorera ariya mu Bugesera Nyamata, akaba ari naho muri iyi minsi bari kwitoreza. Abakinnyi ba ekipe ya APR kugeza ubu ngubu ntabwo bari kumwe n'abandi, aho bazajoininga ekipe nationale ku itariki 2 z'ukwezi kwa 11. ngira ngo nayo makuru ariko aramutse avugwa muri sport. Gusa mbere y'uko dusoza, reka mbanze nerekeze no muri AS Kigali, iri mu biganiro n'abakinnyi babiri barimo umunya-Nigeria ndetse n'umunya-Ghana. Kugeza ubu ngubu umunya-Nigeria we akaba yamaze kugera i Kigali, ibiganiro bikaba bikomeje. Umunya-Ghana we ngo azaza i Kigali ariko bamaze kumenya gahunda z'abanyamahanga, nimba koko baraba 5 cyangwa baraguma ari 3. Cyangwa nibyo biri kuvugwa muri sport. Kora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi kuri no channel yacu. Ni Zara Magazine TV nk'ibisanzwe. Ciao.